Lani lale namhlanje kuseni kulisonto kunezwi ebengithanda ukuthi sishare ngalo kafushane elitholakala encwadini kaGenesis uchapter 37 siqala kuverse eka9 efundeka kanje. Isihloko sodaba sithi amaphupho kaJosefa. Verse 9, waphupha nelinye iphupho, wabalandisa lona abafowabo, wathi bhekani ngiphuphe nelinye iphupho, bhekani-ke ilanga nenyanga nezinkanyezi eziyishumi-nanye kwangikhothamela. Verse 10, wabalandisa uyise nabafowabo, uyise wamsola wathi kuye, yiphupho lini leli oliphuphuleyo na? Impela mina nonyoko nabafowenu siyakuza sikukhothamele emhlabathini na? Abafowabo baba nomhawu ngaye, kepha uyise wawalonda lawo mazwi akhe. Haleluya. Bazalwane, namhlanje isihloko sami sithi icebo lakhe alinakuvinjwa. Okusho ukuthi uma uNkulunkulu enecebo ngomuntu, icebo lakhe alinakuvinjwa. uJosefa lithi iBhayibheli at the age of 17 uqalile waphupha. Uma ephupha ukhuluma nabafowabo, ubatshela amaphupho akhe. Uthi bhekani ngiphuphile, isithu sisensimini sisika, isithungo sami ngasibona simile, ezenu ngayibona zikhothamele isithungo sami. Now lithi iBhayibheli mawuhlola kahle, abafowabo abazange bakuthande lokho, kodwa ngoba uNkulunkulu ubenecebo abenalo ngoJosefa, and kuyavela ukuthi icebo lakhe alizange lize lehluleke, ngoba uma uNkulunkulu enecebo nomuntu, icebo lakhe alinakuvinjwa. Now uJosefa uyaqhubeka uyaphupha, uthi bhekani ngiphinde ngaphupha inyanga nelanga kanye nezinkanyezi ngakubona kungikhothamela. Uma batshela abafowabo kuyavela ukuthi abayithandanga futhi lento uma beyizwe. Now kafushane lithi iBhayibheli uma besendle belusile, uyise uyambiza uyamthuma ukuthi abahambisele ukudla. Uma eqhamuka uJosefa bembona kuvuka umhawu kubo, bathi naye inyanga yamaphupho asiyibambe siyibulale. Now lithi iBhayibheli ngoba isandla sikaJehova besihleli kuJosefa, omunye wathi no, akukuhle ukuthi singambulala, okungenana simfake emgodini. Now kuthiwa bamthatha bamfaka emgodini ngesizathu sokuthi bafuna ukubulala icebo uNkulunkulu analo ngoJosefa. Now kuthiwa kwasekuqhamuka abathengisi bakwaIshmayeli bebheke eGibhithe. Usethi komunye dlo nembeza no, kunokuthi simiyeke afele emgodini, ngcono simkhiphe simthengisa ahambe ayoba isigqili eGibhithe. Uma bemthenga bedlula naye beGibhithe, lithi iBhayibheli uma efika eGibhithe induna kaFaro okuPotifa ayizange ibone uJosefa njengomuntu okumele ukuthi athathwe enziwe isigqila, ngoba isandla sikaNkulunkulu behleli kuye, ngoba uNkulunkulu ubenecebo elihle ngoJosefa. Kodwa maye efika eGibhithe uPotifa ubona umuntu abengamthatha ambeke in charge endlini yakhe ukuthi angamele konke, ngoba uNkulunkulu benecebo nalo ngoJosefa. Now lithi iBhayibheli uma esehleli endlini kaPotifa esengamele konke, umkaPotifa uye wamfisa uJosefa, ngawukuthi uJosefa uze wathathwa wavalelwa waba sejele. Zonke lezo zinto bekuyizinto ebeyizama ukubulala icebo likaNkulunkulu abenalo ngoJosefa. Kodwa ngikuthanda ngeBhayibheli ukuthi liyasivezela ukuthi uma yena enecebo ngomuntu, icebo lakhe alinakuvinjwa. Now sikuthola kuphi lokho? Uma uFaro ephupha uJosefa esetilongweni, uFaro mayephupha kubizwa zonke izanusi zaseGibhithe nabo bonke abantu ababekwazi ukuchaza amaphupho behluleka. Now kuvela enye indoda ithi kunendoda esiboshwe nayo noma esake saboshwa nayo saphupha sisetilongweni, yasichazela amaphupho and kwaba njengoba iwachazile. Now ibingebizwe yini noma ibingelandwe yini izochaza leli phupho likaFaro. Lithi iBhayibheli wabe selanda uJosefa, wafika walichaza iphupho linjengoba linjalo, then wasuka kwiposition akade kuyo yokungamela indlu kaPotifa, kodwa wangamela iGibhithe lonke, okusho ukuthi icebo likaNkulunkulu ngempela uNkulunkulu
uNkulunkulu enecebo ngomuntu, icebo lakhe alinakuvinjwa ngomuntu. Now imessage yami ihlele ekutheni noma ngabe uhamba endleleni abantu bakufaka emgodini engakanani, noma ngabe bakugubhela imigodi engakanani, noma ngabe bathengisa ngawe bakhuluma ngawe, kodwa uNkulunkulu enecebo ngomuntu, icebo lakhe alinakuvinjwa. Nawu ngifuna wazi ukuthi kungenzeka ukuthi njengamanje usenkingeni abantu bekuthathe bakufaka emgodini, but wena kumele ukuthi emqondweni wakho kuhlala into eyodwa ukuthi kodwa icebo likaNkulunkulu noma ungaphakathi kulo mgodi, kodwa icebo lakhe alinakuvinjwa ngoba uNkulunkulu enecebo ngomuntu, icebo lakhe alinakuvinjwa. Nawu sengehlela ngezantsi elokugcina lithi asingayibulali izitha ngoba sizoyidinga uma sekudekwa itafula. Haleluya. Now iBhayibheli lisivezela ukuthi uJosefa uma eGibhithe esebusa, abafowabo laba babemthathe bamfaka emgodini bayafika kuye uma izwe ayebashiye kulo selinendlala, sebefika eGibhithe bezofuna ukudla, bafica uJosefa uhlele esihlalweni wengameli eGibhithe, bafica uJosefa uhlele uyabusa. Lithi iBhayibheli mawulifunda evesini ka50, bafike bawa ngobuso phambi kukaJosefa, sekufezeka icebo likaNkulunkulu aliprofetha ngalo uJosefa esane 17 years ukuthi bazomkhothamela uJosefa uma batshela ukuthi ngiphupha inyanga nelanga kumkhothamela. Nangempela kuthiwa abafowabo bafike baguqa phambi kwakhe bakhothama ngoba uNkulunkulu enecebo ngomuntu, icebo lakhe alinakuvinjwa. Inkosi yomusa inibusise. Amen.